Baby Adom TV Badwam Jumede no so wa fe na odi afidie na to ha no ye mo ache ye mo akwaba na ye de awrade ase wo no odi enhya ase adwoada no ne ye wo nso me no emienu ye gina ho ye won kwa hodene bibi ekoso a ye ase da de nwanwa no ye fe ne nsuo papa bi a wo togu ye so boko ntino many incoming Bismarck akwasinsia bo aten gina ye na so ha power to the people. As you see, was a committee member. Said Jumanoana or ye be men no pay watch. That's a bibia boko dear. When Yanko Pardon, mamma send away been a fire dear. Yanko Pardon be there. Hey, but you too was that home. Sir, oh, Yamiadum. Sabi so fe medasi ade achi am send ma we dey let say bibia da na kwa ade adom so ho ayefe medasi say adwuma no buso a committee na no amuhia we yezu ye bibia wo no ye be ye sa fe na ye plan the layout okay you say different subcommittees to be add in the layout by we na ya kan nyina abo yes asana okay ya pa ho na ye 60th anniversary of Amaniampon Senior High School. Okay. Ye was Santimampo. Uzi wo greater mass ne wo rare mass. Nti mo ne a greater mass. And a rare mass wo kumase. Onso ya Amaniampon. Onso ya Amania. Na ne say. Ye wo rare mass ne wo greater mass. What are we say 209? 2050. We 203 for the and I either 203 or 204. Yeah, dear. Yeah, be as say be as ye. Oh, Yamiadom, and I'm not tired upon the hunsem. And no, say, could be hammy. Say, you not mean to me. I'm Okasa, no, say, call hospital. Maybe to me for hospital, it didn't. About your be bahon. Na also be complaining, say, na see ya. So Dr. Andy ordinisa e free no ma so the thing was either say obuni sane bia e ha no so monisa so the other complication for ba e bia infection yes send na bayana yo abortion wa mo doctor na ma e ma fi dry the man ko fie no akonya sunsan so boni bi wo ti ansa na de ba hospital nura no ni mama back because over first on no kwade buy and bobo na man so the first one ni mama ba be chirichirim say oh doctor me ban be wan ka why abortion na anko ye howa o hwe na wonya mfie be say oh until be say 22 23 asana nu doctor ni man duru a it be stabilizing the best within be 3 hours here that's why I said Africa with me nante wow shit it was like how? I don't want baby okoye no. Wa kwade ya ma anye ye no akọ back. Pacha mu ye maisi. Ere de wa anko. Dey how about that for doctor and say, "O buy no." Kaka chem to see na maye. It is nke ye bibia ni anko no ye de be hye no. Ke hospital ni ye de be hye no. Wa ma na duro amana wu. Enso na onimu yare ye so ho ade ba. Because o buy no what is so yas na yo ya. So the pain class ni ade yare betimi abo ma. No so wo kan kwam say be infection. Yeah. Why you abortion I say atiafa so anye yi ntu e ho complication na say e kwakosan obi doctor te no baby enya doctor no nko adwuma ni nyina ke be ba da front page yeah so ye bie mu akire mu ase doctor ma obi eduro sa so na nye no because doctor no nchew okwa ka je so doctor go ya abortion na fa ode no de obeyo because when you mpo 22 23 dey Mumienye careful. We are going to hear the way whether we saw him fair future. Would you agree? And he bet you would agree when in the hole. Would dear grow as I'm the minute to ye. And if I obey 1 year, some come a young corner story natural. COVID no me in yayan. Yeah, be at your more COVID baby. Or more day, bet you. It's him that makes him name. And if you are sending a number, me and your banner bear me. So bash or Benny my head or Benny. Oh, yeah. What a woman said, Beman Bay, dear Basso Bassi, and never pursue one. Morning now, and only a dear to you. Bema, come on, I want to marry you, said in a year film. See, on one review near beer, I was so worried. No, what should I say? The mano, but I could be on yan on a Nipano, as I was saying, oh, attention, money too much, and yet on an age. And I may say, near, says Anna, dear Copo beer.
like and your coffee so no be 35 ono 35 on so obaba ko e dey obe praise bia obenya ba ko na mtu na mse ne de tie ne de wa mpese oba ubiem yeah just opo bia wanyine ono awowo ne mawie na before wodi besi on pese oba wo no why say na me na me beto diaper me say kwanyima na mse ba enyi hu achinyi o sa ukofo oba bunu bia ono wogina ne na so a ono oba wo ose obedwane wo dwane abo he nti ade ndie wunya ready dia enko because yes ye recipient ne die ya beje ne simple on determine say be ba la semba be sem ye ko hospital ye mbie mu nchire doctor for ye kan ye yare da bia me ka se fie nipa me ensa pa ni atwa ntronchire mo doctor lawyer na asofo yes ana ye so asofo ye ntwa ntronchire da bi sa waso da na se e na akoka bia bi hu nchire mu do be ba sa na wo kan dia ka se bia wo kan general nyame ad mo china e na e D-Day sa ba Monday so am say Islam so be chro yeah Arabic for no Arabic for so be chro but as in general the party o china no o china e no bo ewie tie na ye be bia ye phone line last because o china ye be bia no panansa no matchro anopa no o china be French yeah but and ye mass any chi the sectorial debate na enye fi se o china ye de new baby neba eti enne ene da so no o ma ye ba ku bi fe no bre you wa patron fa you wa my sister as we imagine my boss o be je ni mu ha boss o asemo ba wo efe yeah sure mo efe pass the pressure bi eni mo so enti de ye kan nyina no me sister bi wo US o say o be hwe oh yeah mo hwe we dey ye evidence based yes and NDC and MPP dey bra ye wo energy ho nsem anope ye story na Jonah say ka say na we see no dum so na le say na say sa edu ai sarete we be kan we be ba be chirim edu be mo bi o che be mo bi ehu sa dum so ne ba bia etwa ye any ba bia start ye yes ti wo chena kan ye ho sabre ya ye we mu wie no a ye be ye na no so edi so mu ai kwa nti mpanifo we mie no ba be gyan so de wo mu gina ho ya no mo analyze from eja bills bre anama mpani dada John Mahama say no ye ene ya ye say pri say ne pese ye no de ato bam na okọ na owura Japan so abo no na ba na wo so ye ba say na na tie say ne ye ba ne so say ne pese ye bam na da ho ye wo stakeholders a won so abene e wo energy mu meni kwasi wo hoi ye de atwrama ye na ye beka ba ye wo animdifo bi o ma bene enti wo ma kan wo mienu aka ne saa no no mo so atena se na da bi asemo ye da na ebetumi ayeye we ye se da na be saa obia wo driver for wo hairdressers wo tailors wo one ton from a gas and so obia wo ne question obi saa mpanifo yi no bia enchire no ye koye ni what is the way forward for our energy sector George Chadopa Asia from 5:45 to 9:30 NDC ni MPP so ene ye de wo mo ye ti we anye energy nko yes na what ye be na ye hwe house from beba na ye hwe roads akwan ye achiance story bi akwan de wo say wo achiance bi akwan papa de so wutu kwan ko 20 years kra na wo ba wo be hu krom kwan na so bia ba bia ya akwan wa hwe beba na wo hu krom kwan nti ye be ya akwan so na ye health apomuden ho nsam ensuo sanitation nyina NDC ni MPP fo ebeba abekire ye enti wo ye ni say no evidence based analysis ni pese ye de choko sebe ya ena chinwa show FSHS menam de bai FSHS menam na sa de ye pese ye beti nti say ya ni ye no what you say to mon kan ye homada roma mon kan ye ho na ye ne mo ni one so the sister sister new photo ni so ni mo munya ho ye no so mo mun twanti ye so ye betwa ma mo sister mo san ko for say e yo fit san famra the sister new star da eja dia banda ayo kwesi o hadri be be phone lines no na kwesi de papers number 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703
704 now so afriaba because you yeko daily guide abokatare emwe wode na nado dan kwakufa do phone ya bo si free SHS jodra mani mama emfa ne bo ema no se no wo se fa so pa e wo so dia IGP so phone e wo ha no so say you have made Tema safe man kralo na e ka de a kire IGP say na oba show de egu akwa muti no ama say Tema adu safe form kitikiti ne bonus pa ne koso no ano abrasi ye pa Baumia Napo hit road running eti Dr. Alaj Mahmoud Baumia enem sremu ena Napo sunam atoye mantemu Minority Security Recruitment Claims Force majority so can say na dokuma no e ka say abaya faculty kwasom etwe amafo ewura eye ya bambo enyokunim ena dom keso ba hyeje fuma ba monte say sansem no enye no kre baako say daily guide ya o de ba na anope endo the business analyst so any GSS UNICEF sign MOU 2025 multiple indicator cluster survey and before was ashesa apam krata kesero asem some look at see inflation are dropping from 23.1% abc 22.8% to 23.1% to 22.8%. Maybe inflation aba bedudum. Government will complete abandoned affordable housing project. Honorable Kojo Paukruma. Na no komeni no edi ye no. Ebi ene apone ene aba na boka time no chem se affordable house a wodo na aka enwura mu nyina aba behwe se obetimi ewie nya mo hye ba kwase de free kofodua ehonom na omasisi ehonom de nyina kaba se na be ya eho ebetimi kaba. Now one case ruling on submission of no case to answer resettled to na mo de dem se ja na man for beje trade the business some pa January na she yeah na omo meko aba omo ya omajo omo de awie na de awie daybreak also enie Beige Bank bought forex from online sales company it you see Beige Bank ani ba kwa mo musika sem call for me say okoto forex bureau de fridge meko bia na onni to me krata ahodo sika de ba sa no no tugumusa edeko. Compare NPP NDC records ahead of December polls. Baumia and Ekache a year one ever to aba a face of a so who nipa bon humodi year. One for NPP and to NDC. Nipa bon humodi no unyina so and for to waba. They clap when you lie. Dr. Matthew Opoku Pempe and so dear Adom. O si yemba ye timi so utwa ntra ne bo abaso o kan kra so ye dwe ahantan ne ahomaso erebu daybreak eso e film di wie no akọ phone lines no eso apeke about for call the anchor the bokata eso enie asa we fie ya sem kese pa 24 oh ha aya samo ba fe sua de ai ha serious hotel ben yeah, no safe for now dear. Hotel na ye de okoye de. Yes one the boss na moko. Em so adwuma workshop here bia. So as to the ye man wu ye koto po ni mu. Serious. Se no odware po ni mu na ja o du dware na fa no. Ana ye kuni ba bi ne man so be to po ni mu. Oh. Efia. Ya reho. And no so reho sem bi esi ye akra bi obi akọchechere na akọcho na twene school bi compound. To mo ka se nwura na mo twa eja shemu afom ko hwe ya akra ni. Akra wo hwe ne nine pa be ma na guso kura. Fe. No wotimi anyima timi awo ade ebiem. Na ne fa no kọche obi ai. Wo de no kọche roba mu ewo ya sei. Obi asoma. Yes, serious. Now the ocean crowd so on wonim hwe. Nti an ho nya ho mpo de hwe. Wa wa humura. Na nwura bia na yekobie so. Mami a we yes a oba. Adai. Na we that we nya bia. Na no nyame na ehunu amane. Pa ya kese mi wo critical issues wo ho no mo ayo say ready tie no no. Na ye dwan de so sa. Ne mre wa oja. Otini ba bi onya hu ye. Be bro ne ba yi ase. Oche ye marry. Enso na nwa. Kade awaye. Akwa fefe me se kwasi ne ntu ne kaswa. But I mean modern but I'm around that side. I would too when I come any nachi. Maybe I would too one of the Hutus. You say a time as soon as me phone lines will be a man I say 03 and you fancy her. How much I saw
Yeah, Fabese 2-3 boy. Edit Afache. Fache empa ye mo ache mo akwaba. Fia majoso. Yeah, that's it. Fache ntio. Sister Fia ni ofa kwasi mu bo adwuma. Ofa kwasi wo program bia wo taye pa o. Okay. What would ni what to say? Asemidika na ho na beka. Ofa Ghana ye mpa nokore. Na said ye pen sa na be ya mo. Esan se so tete aduane bone ma ya frudi a e botwe ma asa najo. It is say ma won say nokora mo mpe. Nzo mo mpe nokora die ba mi fa sa kunya na men kan say Ghana for school for you know what BC nyina no. Me mo best congrat. Ma yemfanti ajubi so e wo so. Oba pa no pe yem wache. Me jo so abusin oba abafia na mo hoye. Oh nyame adom ye hoye. Me da yisu afi. Acha no free fi he. Me ba so me free akimako fo bi akuma. Oh yo, ya da se ntio. Oh boko se se mama so ntem. Na de me betro ye meka bi wo man ka dia e ha me yo man ba. Ye din shira ma BC for a transfer nyina. Awurade na mo awo mo. Amen. Na mo ni so ade humrem. Na o mutimi ntro no kwemu yi asomdwi mo. Na eto so bi ye betro ye ni nadam ye na mo kan last hour nkola akola ya kwhye no so bi wanyi ma yegu ya kwhye no. Ni ye batan nsem ha. Awofo no ye hwe ye mani. Obi nka se bibi sensi. So yo batan na oba kofa saa de ni badia ni kwasem ni ompe enya bodwe na enya dwuma ketwa nso na ode be fie no ni mo nfa kokoduro ni saa akola akoro no okay na yenhwe so obawo ni enya saa akola na be kan bishime ho se bi so enyenye kwadi nipa na yibia obi anka se ne benye suku ko na nso sakora na anya suku no kofa badia ya da se oba pa renisha ya da se yen faster venye ya last caller e man of I'm sending line ko Steven ontimi anyina so madawo ma yesre mo pa mo mien fancy ha na dwumadi nka ye no so ho mboa ti men troso ti ye koi se de munim ye nhyehyɛ wo dwumadi eso no agudie mu nsɛm no beba na health tips nso aba bewramo e wo cerebral palsy ho komo no a na wɔtwe mu nyina ye kasa fa ho na fe ahosepe beba nso hye no nso ewie pɛ komo ahodo bi nso hye mu ho ansa no no abo aba e de asemidi ka aba wo se gyina mu asade pensem no aka ho yempon ye wa habribia na mum ye kosoa de tomo animu stations ne do so na de wo se bribia Adom TV na abehwe ba bia wonam bia nso ye wo ho wo social media ho ba bia wo jebre na ba adomonline.com se ya wa sa wo office o afie o ya bra wo log ko adomonline.com a news no bia ne videos audio so e wo ho wo ko podcast nso a e ho nso ye wo ho no mo sa wo ko YouTube nso e ho kwa de gina so sa nti make us ultimate show and live on YouTube Adom TV tube o ye ho and na Facebook onso / Adom TV extra e ho so ye ho ukọ X kanal Twitter no so ye ho TikTok onso beba na egina mu na e ho so ye di agro e ho e na we no kra de say ye na menka Instagram e ho so ye ho nti no ba bia wadaroma mo ba ho no ma obenya Adom TV wo ho ye wazoye e ye wonso nti ene ye wo azoye sa ye da mo ase ye kwa wudio nsem etwaso